Askiki pantaknitaki kunihamas kaptasak hi churutakak fútbol tokaita kamya tiawinakaut hi le parecían tamak Kylian Mbappé jugar Wildad contra PSG tamak presentado ñakipawai. Nias Mbappé jugar PSG tamat hutir kimsa temporada kan mistkanukaj sohta patak kimsa tunka millón euro nakatukani. Mamaran payawipaj pakar tunka payan millón euro nakawa. Kunatek sapa paksik sohta millón euro nakatuke. Nias Wildad kontrat regentanyatakej patak kimsa tunka millón euro nakatukatana. Ukat han mistin patakej loktak utharakiwa. Uk sapa marau katoke. Nias ukatoket pakatun kamillón euro nak hutir marah katukani. Pawaran kapatun kapusin marah kim sakal tun kamillón euro nak katukani. Ukat pawaran kapatun kapeskan marah yatun kamillón euro nak katukaspa. Ukah hupata hewa. Standar de liga tamam Anderlecht tamam panatawik peskatun kapakalkun katalutuk taikhe. Kunatek Anderlecht taman chirinak kapak pengranak kancar hakuntak hanja. Hichak akanatawik haniwa pas haniti. Ukharuki piniu tuktayataje. Ukamaraki ukungam tiyatiptak masurok Europa token unjak tamnakak anat oyapharaki. Nias la liga yantawin Betis tamak pagol mayro Atletico de Madrid tamam patiphiasiwai. Betis tamantakek Nabil Fekir hupau gol uchantawai. Ukat Atletico de Madrid tamantakek Antoine Griezmann hupau paipat golanak uchantawai. Barcelona tamak pusi gol chusarwa Athletic Club de Bilbao tamarati pawai. Golanak Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Robert Lewandowski, ukat Ferran Torres panaka uchantawiyapje. Ukamasin la liga yantawin Nair pankrinakaj akamaskiwa. Premier League yantawin Southampton tamak magolaru Arsenal tamam praptawai. Southampton tamakek Stuart Armstrong hupau gol uchanti. Ukat Arsenal tamakek Granit Xhaka hupau gol uchantawiyaraki. Tottenham tamak pagol mayroa Newcastle tamam patipkhayasiwai. Tottenham tamakek Harry Kane hupau gol uchantawai. Newcastle tamakek Callum Wilson ukat Miguel Almiron hupanaka golanak uchantawiyapje. Ukamasin Premier League yantawin Nair pankrinakaj akamaskarakiwa. Serie A yantawin Roma tamak magol chusarwa Napoli tamam patipkhayasiwai. Sapa gol Victor Osimhen hupau uchantawai. Ukamasin Serie A yantawin Nair pankrinakaj akamaskarakiwa. Shishak Bundesliga ukat League 1 yantawinakan Nair pankrinak unyakip talakinyani. Ukakiu hilat kuyakanaka ya korkama mahach aruntawi takanitaki.